Tunihin episode 12 anangai zu hiti. Zandi in heze ko ma ebola hitiane bolham kon na bol sa aham ati in hile heze in junpio nun a bol sa ahi chu ase jen chipa nin zandi in zong ahin hedo tan. Heze in kasay say bol la chun sumjong ake khat kapi thei na hi in. Ahin kasay na noplo si a tua a target hi junpio ahitai ati in hile. Zandi in bola junpio hitia hina bolgot ham ati in heze in sunga hozo si hin aji khat niya junpio hi ki bol a hi in abona ka seiding ham na ngai no mam ati na hele zandi in junpio in ipi lom na chunga bol set na anei ham ati in heze in ka upa chunga bol set na anei a heti in zandi masanga chun agatovin Phata in nei hinve in koi to kelo nei saam ati in a hele zandi in a gela hele abula school building apa na aneki chom thago a zandi aga hu do pa a hi chu a hin hedo tan in chunga ki chom thago pa chu am ati na hele heze in henge ama chu ka upa a hi in namin ipha po le ama hi ame me jingin chule ka upa phuba hi kala no ma hi kathu sei anangai le chun phuba zong hi la kho ngai loading hiza ati in junpio zong so ahin manovin ahin kai lut ta ve zandi in amu pha nin ipi bolding na ti ana hung ham ati in junpio wen zandi soldo masabin ati in a hele heze in adanda na chuna ke phatsa gon ham ati in amingan si ho ko ma chun vo pan ta ven ati in a hele khan holo in zong zandi masanga chun avota vin zandi zong hin avezo pon bol hi vintin a pen wang hin angai pi po vin junpio zong chu a ha tho le zengin a thi ho zong akai do in heze in na tho lal he zengam na hin kho ka hu do theina dingin dil su in lang ngaidam tho min chu tile zandi zong hi ka tha do ding a he ati in junpio ahong ding do in a hele alal walji chun ading do theipon ama zo thukit in a hele khan ho hin aman kit ovin avokit ta ve zandi in zong bol hi vin ati in a pen wangin koi machan athu angai po vin heze in zandi hi ka da thla di tai ti in ati na hele junpio win chi chu ka sei thei loading a he ati in heze in na thi nom ham ati in junpio win nei tha a hele upai ka nei poi ati pha nin heze hi alung hangin akoma chair chu alan ate in a hele zandi hi aga ki do in zandi yang chu ho helowin a umtan chepen hin jihu holoi ahung lut ovin ahung hu do ta ve junpio te ni zong hospital a hlonin zandin kho a hin hen junpio win nangzi a ti zat na a ka thi di chan hi chumi ati in a hele zandi in ebola na ki do a na ki mo vo sa ham mi izat he zong le ka bo ngam di he na na ti zi helo ham ati in a hele junpio win min kidnap na bola chu kin ipiti ka bol thei ding ham aji ne ya min evoli di chana na hong ki kumlu ne tin apho in a kheu nol hon he ji hu in maya hin azata na hile ama zong alu nom topon pa cha a choi chu kot panga a koin ama zong achi do tai zandi ainova akile ina hile ain sungu chu ana thang de jingin anu le anaw pa zong ana kap hlonin aman zong ipiti ham ati ina hile anaw pa hin lon sak ho in apa anama tho chu asejin anu hin izem tin na pa thi khale ipi i loading o hitam apha cha na pi lo wa hele a kidney ho ka zo ding o he ati e ti ta na hele zandi zong hi alung agim le jeng tai anu hi junpio te na hin agachi in Butler Lee ko ma chairman nu ka ke mopi no me ati in na hele Butler Lee en chilanga hin hongin tin akawin ama zong junpio nu ru ma chun aga lo nen aga deal sutan lungse ta in nei ki thopi te jin ati in a hele junpio nu zong hi ke het mo sat newspaper asimin Zandi no in ama sa asum nei piu ake khat he zong le a kho poi lungse ta in ke ho in sung hi nei hu do te vin lang nei pan pi ovin thil izat ka gel wangin nang bo ka gel do e ati in junpio nu in ke dingin a ha sapon he zong le thil zo si hi a order chi a hi na bol khel le ngai dam na ki thoma sat ding a he ati in chi ana bu khumji a chu ana pu na tan a hi Zandi nu in athil bol khel chu a hin ki het do in a hele aman zong itia chu a ding mong a he ati in ma zong chu akunin ngai dam athum tan khatveya na chunga ka thil bol chu ka bol khel le jinge tin ngai dam athum in a hele junpio nu hi anui azathim hle in Zandi nu in athil chun chu a hin hong do in lungse ta in ne ngai dam te jin ati in achi pu chu ama le ama akisun khumin nei pan pi te vin ati ta in a hele junpio nu in a khodaga pi in adin do sa in
Ake thopi ding na he ati ina hele jandi no zong he ake pa le e jandi ina galhuna hele agin chat pha loin apa no mina hele ama zong ake pa le jing ina phat hinam atin ain ko te cho veda hele thip chat je uchun ipi na tiu ham ati in anu hin sut ke sa sum a hin choi chu table chunga chun akoi jin hele jandi in jun pyo nu ko ma agala he he je chun apho ina hele anu hin pi boleng nei ti ana pa thi ding na dei ham ati in apa hin sum chu ga nung pi tan ati in a hele jandi nu hi anom pon apa hin ke ki bola hi in ke man handle nang ka ti alam pi khat ngai tong ka ting ban ho zo se sado nang ka te ati in jandi ko ma sum hi ga nung tha in ati tan anu hin ipi na bola na sa do ding ham tin ada in a hele apa hi alung no mo in ma zong apot do tan pa nga ana towin a hele jandi in jacket a choi jin aga chi in apa chun dap san te tin a jacket chu a pi in apa hin jun pyo hin na lung sit momong chuna ati in a hele jandi in ke ya dinga nang na poi mo zo e ati in apa hin na nga ding in boina khat ka so do tai ati in jandi in ken ka lung se ne ti chu ipiti na hen ham ati na hele apa hin ke nei ngai lut banga jun pyo zong hi na ngai lut a he ati in jandi in bon ke hello ipiti na het ham ati in a hele apa hin kum som la ko zen na pa ki hi za chu chu ipiti ka he da ding ham ati in a le hlamonin pha chom kha chu pa nga chun a ki chem dan hlone secretary pa hi chairman nu ko ma aga chi in jandi ahungin na ke mu pi no me ati in a hele jun pyo no hin sol lut in ati tai che pha nen jandi zong asut ke sa sumte ni cha choi jin aga lut tan sum hi le pi dinga hung ka he ati in a hele jun pyo no in nang ho in ko in boina na to ve ti thu ka za in na ki lit sa sa nga chu hi chi hi na ki la zo a chu phalo ham ati in a hele jandi in kapa in agel ha a chi je achu ka hung nung tha he chi ta nge ati in a che go ta na hele jun pyo no in thom na sa hele ka pi be thei na hi chule nang hi dil bol na lama thim hle la chan na kilomi ati in jandi in ke le ka in sung mi te musit ta le nei eng bol ta hi ven ati in a hele jun pyo no in achu ti a hele jun pyo to na ki ngai na lai ding ham ati in jandi in hi chi chu ke ni ke ka thu a hi bo ve ati na hele jun pyo no hi alu hang thimin serious tan ki hota hi te nong ho in sung hi ka sugen thei ove chu chu ati e a hin jun pyo to hin na ki ngai thei mo mong loading a he ati in a hele jandi in jun pyo to ke hi za chom be ka hi hlanin a hi wangin nangin na het lo wanga ke ni lunggel hi a ke bangin jun pyo ko ma zong ki tep na kan nei jin exam tia ki khen na bang ka nei hlona hi zong le nang ji a hi loading he ti hi ki tep na kan nei ji ati in a hi le jun pyo nu in nanu hong taw tho ji asum hi ka pi a hi bovin kele sa the zong le chun offer ka bol hi a hoya hi nala lo hi na hong ki si loading ham ati in a hi le jandi in kile sa hi aman danin na sejin achu ti le nang kile sa na hi izat man ham ati na he le na confident le zenge ti in anui sanin jandi in hitabang lunggel na nei na khelding hin ka hin dei sa the e mi hem lunggel khat hi suma cho zo chi a hi pon hi chi hi nangin ne he pon jun piwin a he su ke je ati in aman jong chi tang ka te ati in thip chanin apo do tai ahong po do a hele ji hu anadingin ji hu hi amupon achang se na hong phaijen ama jong hi achol the jengin alungim ta na towin na hele ji hu hi akoma aga towin ama jong hin alung mon mon na ding hi asei pe tai chizo hin a in na apuizin ne ding a sem pe tan jandi en jong ji hu na sem pi ne the ho chu ane in a hele ama jong hi alungim na ho hi a heimel do me jun piawin khi khan hi a khon achun a choi jin a ve in a hele yi zungin chi chu ipi ham ati in jun piawin emacha a hi poi ati in a hele yi zungin ala pi in wobinin mi khan hi propose ke bolgo hele ke lome atin adai jin jun piawin jandi in boina to jingin chi be he ka bol pi go da he atitan izungin jandi hi nagan cha na hi sa ham ati in wobinin chi hi jandi na pi dingwang kalung agim hle jengi ati in adai jin a hi le jun piawin ebola nei phin ham ati in a khi chu alela pi tai
Zandi zong jihu te na a na lai zin jihu in junpiu a ko zi chun junpiu in zong pam langa ananga in a hele anunga zandi an ding in junpiu in jihu a hi sa in ebola nei ko do adapla nei din sa ham atin akinung haya hele zandi chu amu in aman zong laya ipina bol ham tin alung dong ke zin zandi zong chu akoma aga chi in coffee khat a choi pen chu apin adap zi chun junpiu in zong ako chu asut thlan zandi chu a sa in apoke sunga chu na khot thil lut in lang koi thim thimin ati na hele zandin zong aso a hele hi akoi chu a hin mudo in che hi ipi ham ati in na hele junpiu in na ve na zong na het lo ham hi chu me ati in zandi hin ama ading lam hi het lo je chun numaya hi hila ati in hele junpiu hin se ngam lal sa sa chun na nga ding a hi leise chunga hi tabang hi chibo se hi a hi ati in hele zandi hin hi chibo se hi ati in alung dong ke zin junpiu win ke mata in design ka bol sa a ka sim sa a hi apam langa star hu ke ka hin asung langa tha hu nang na hi ati na hi le zandi in itidana ke star ka hi a nang tha na hi thei ding ham ati in hi le junpiu in aji chu nang tha in ke star ne da tha thei lo na dinga a hi ken zong nang na da tha ponge ati in za cha sa sa chun achop go in na hi le ahung khu in zandi in na bol loading khat na bol pha le damin na ma ji a he ati in na he la jun piowin damin ei ma na he pon ka khut mei me he bove ati in siphan in zandi in akot chu asut hlan jun pio chu ali a pi ke tan amani zong pam langa chun cham khat pi a ki holim thlonin om dan thlone ni khat aloi nu ko ma jun piowin hi api thu chu ase jin na he le no mai thum ho chun anaza do vin ai ang si thei le jeng ove amo ho hi ice skating mona achi vin zandi le ga ul zong akitol hlone nom asa le jeng hlone zandi zong achanga akitola hele akibal hun tola chun athu in numai thum ho chun ki pha sa ta hin ahung kai do ovin am ho hin lungthim abolu a hi khatnu hin hi chi aboi le le ka hin a hi asa hla pi tan achuchula zandi hin a he phamo mong poi aloi nu hin agal ve ni na phat hin nam ati in pasal khat hi ahung ki tol su in ga ul ata kha ding phat ni ni zungin agal mu in achi zalin aman zonga ul chu aga hu do tai chairman nu hi azipa to fana aki hovin a company hi boi thim din munin au mina hele amani nu pa zong chu akinil hanin azipa hin fon atha khum tai secretary pa chu akau lut in idin mun hi a hoi be pon hi je chun jun piu hi ga hol do in gang ta a ichi do na theiding wa ama hi ka ngai cha e ati in a hele secretary pan zong henge ati in gang ta in achi do zal tai chairman nu zong hi alung agim the zengi zandi te ni ne the ne hlon pen hin ga ul hin a hi chu amutapon na hila ati in a hele zandi in a thamle le a hele amutapon hoya ka man sa hi dio ten lungem ta na umin na hele numai thum ho chun athim nui sat ove jun piu achi pheya le mo thum hin ananga ovin adei chanu hin zandi hi na pi kha am ati in jun piu in ipiti na he no ham ati in na hele adei chanu hin zandi ko ma anei he nei lhom gadongin ati in aloi nu hin aman sa he apei mang ham gadongin lang a hi lo le molchung langa a hin man sa jong he mai the a hi ati in jun piu jong achi do pe pe tai zandi in aruma drawer la chu holin a hi le amupon almere sung muntin gamtin hi a hol wang hin amuta poi jepen hin jun piu agalut in ipina hol ham ati in a hi le zandi hi akilep min in ka su thing a hi bove ati in jun piowin hi ka pi chu ipi bola na ki oloham a hin ti ta na hele zandi hin a im thei ta pon ka bol khel wale atin ngaidam athumin ka o in a hi wangin hoilaya mangham ka he momong poi ati in jun pio hi alung no mota naman sa no ma naman sa a hi poi alung gel hi phata in nei he thim pi le chun hi ti hin umpon na ti anga dinga ka thin zo momong lo ham ati in a hele zandi in na het khel a hi bove ati in a sei go na hele jun pio hi alung nom tapon ama zong lungthim nom mota hin achi do tai zandi in hoilaya ka man sa hi di otin alungim keze apo do in a hilim chu mi ave sa lele in adongin na hele khatcha hin kamu e ati pi tapove no mai thum ho jong chu aga chi oven aga phin ki ta ve jin pio pam langa anadin na hele anu sol ho chu aga chi ve na ma hin zandi a hi sa in hi chu izat man a hi na het lo ham atin akinung haya hele khan holoi chu mu phan hin ama jong alung dongin epi na hong bol ham atita in a hele mi khat pa hin
chairman nu in nang puya e hin solo he atitan junpio win aman ipi seizong le hungde pong ka te ati in a hele pasal ni hin a khot na chun agaman hlonin junpio zong achi nom lo je chun aki tom do in khate ni hi avotan adang ho si si zong hi avol hutai a hin ana na in aman kit ven gari sunga chun a heng lut ta vi ga ul hi yizung ho ko ma agachi in zandi mola khi holin achi e ati in lekha aji ada hla chu ave sa tan ji hu in junpio hoya ham ati in am ho hin achi nalam a het lo a hi Chipanin junpio chu phone a bolo vin a thu chu a het sa ta vin a hele junpio zong hi alung agim le jing tai Zandi hi holin suna achi na lang wachun achang hin achi tan bu zong a ha khi ji chun adap to a hi le ama zong hi alal he jing tai Numaite ni hin aloi nu ko ma hi banga weather hoi mo azandi hi phadi hi nam tin alungim thonin na hi le khatno hin ipina seil hon ham imati ponti ati in a hi chu aman aki choi cha he tan ipi ki ngap na aneya junpio hi eila pi hamtin alung a hang hle jingin aloi no hin hi chanchana e bolu hi anom thei poi ati in aki ho naw hi ji hu in a hungza do ta na hi le alung a hangin Zandi hi ipi na lo hamtin a hausi ta e na hi le ama ho zong hi aki cha thei hle jingo vi Junpio hin ka jun asu etin toilet na lut gut na hele khat no hin anong azui ovin junpio win toilet ki sana nei zui gut kit nu ham ati phan hin achang se chun asol lut ta win pam langa chun am ho hin anga ta ve chom khat zawin junpio win asang khol a hin ki khelin ahung po do in hele khat no hin a hepo ve junpio win lampi agari a khami na hele khat cha hin a khampi lo phat ovin ama zong hi alung a hang hle jingin lampi achun adingin truck khat hi a kham tai weather a hoi lo ji chun ma alu sa gu povin na hile ma hi achi te te jin lampia hin agari chu asidan ki ta na hile ama za lungdon manin ake nga hin zandi chu aga hol tan mun khana hin zandi chu aga mudo ta na hile aman jong adal zalin apho do a hile zandi hin dap asawal jingin aman jong ako ko win a hile zandi in na lungthim hola chi ka he ati in junpio win kon a hilo lo bolding na sol ham ati in alungdon manin apo tho in a thlei pi jing tai Aloi ho hin fon a bol wang win fon hi kha cha cha alla hlon tapon izungin bu ha khi zi in holdo ha in ti ati ve ati ta in hele ga ul zong hi alungim hle jing tai ji hu a hola chi go na hele yizung te nin a kham hlonin ji hu in zandi pamlanga achanga hi tikhun ka dal hanom poi ati in hele wobi ni nang na chia hele boina sang che che ding a he ati in ji hu in snow la a achang se a chula tin alung hangin yizungin lo hangwal hi in tin a hlem tai junpio wen zandi chu mun khana apolu tan aman jong atau sa in a ko ko ven a hele zandi hin dap asa wal je chun ama jong hi angui de jingin Sanghol ho zong akot je chun a jacket chu asut pi in asunga sanghol zong chu asut pi go na hele zandi hi anom pon junpio win achuti lawa hele na thi te te ding a hi na lo chal mana hi tia hi da ma thi di na gon ham hi ti hin ken wang na thi sa mo mong pong ka te ati in alum na thei thei ding chun upai am lo je chun akoi cha hi in lungim hi in imacha ti pon te ati tai May ati in asang khol zo si chu zandi a sa in ama hi dap sa lo dan danin a umin zandin jacket cho api a hel ada ki nin zandi in hi ti chun hi in ati in akai phein a jacket chu agisil khom hlon tan zandi in zong no mo asan ngai dam athu min a hele jun piowin na mo na na ki he na hele apha a hi jinge na hin kho ka hu do hi na hei min loading a he ati in zandi in epiti kanung sa ding na him ati in jun piowin Lans ana hin ki po ji ho chun nei sa in thingta ana ne ka mu pe na chu ken jong ka na try nom a he ati na he le zandi in anui sa nin jun pio kan het pa chu na hi mong hi nam ati in jun pio in nei gat phin ham ati na he le zandi in he nge na sim pi nang ka te lunch pack hitin ini ni hlanin picnic nga chi hite ati tai akile hlan lo je chun aloi ho hin lungim ta in ananga ovin cham kha zo hin ama ni zong akile hlan ta in na he le aloi ho hin amu pha novin adal zel ta vin ji hu in zong a hi chu anung pi ta in a hi le jun pio hi alung dong ke jin
zandi in zong a hi chu akela tai nikhat zandi in junpyo adu ho si chu lunchbox sa chun a hengin alim zong hi ama mel tabang hin asimi mun khat na hin junpyo chu anga ata in anga nga bang hin junpyo hi achi momong tapoi junpyo pa kho helawa athu thu hi newspaper athang jing tan tv aso zong chu ji hu hin aveta in a hile chipen hin phone khat na hongin aman zong alan chu zo hin zandi ko machun aga chi zalin hungkinin hungto do loizin ati in a hele zandi hin ipiti hamtin alungdong ke zin ji hu in junpyo na muno ma hele kikin sa in atitan zandi chun athu a het lo je chun alungdong che che e junpyo le anu zong apa ko ma chi ding chun ake go do hlon tan staff khan hin secretary pa ko ma ready tai ati na hele secretary pan junpyo nu ko ma chi tauti ati in anu zong hi ahung din do a junpyo chu avet na hele ama hi pung chu ave loi loi zin zandi chu hungman khading hamti dan hin alungim the e ji hu in zandi chu abai nga hin potan junpyo pa condition chu asei pi ta na hele ama zong hin a hetan alen do chu alap hlon lo di pha nin ji hu in gari chu mu khana khamin junpyo zong chu len a an leng do tan zandi zong hin ave in a hli su hen hunin kalung se ne ti zong ki sei man nai lowatin akap in a hele ji hu in zong a he themin a hlemin a koi na hele zandi zong chu a hlasi to a hele ama zong chu a ha ka che che tai junpyo in len na chunga a phone chu ave ve jingin seiman lowa chi do ji chun no mo asal he jinge aman zong ka hungwa ding a hi ni nga nga in tin message a thot tan lung helmen in a phona jandi lim chu ave ve tai tunia episode 12 is se yu hi chan hin ana chai tauti